James Allen, 16. prosinca. Između svjetovnog i religioznog života postoji značajna razlika. Onaj koji svakodnevno slijedi svoje nečiste sklonosti, ne želeći ih se odreći, nereligiozan je. Onaj koji svoje nečiste sklonosti svakodnevno kontrolira i pročišćava, religiozan je. Religiozni čovjek treba obuzdavati svoje strasti i ugađanje svojim željama. To je ono što čini religiju. Mora naučiti vidjeti ljude i stvari onakvima kakvi jesu, uvidjeti da žive u skladu sa svojom prirodom i uvažiti njihovo pravo kao inteligentna ljudska bića da odaberu vlastiti put. Ne smije im nametati vlastita životna pravila i ne smije se držati, ma čak ni pomisliti da je na višoj razini od njih. Mora se naučiti postaviti na njihovo mjesto i gledati iz njihova ugla. Onaj koji voli istinu mora voljeti sve ljude i davati svoju ljubav bez zadrške i ograničenja. U bilo kojoj životnoj okolnosti možemo pronaći sigurnost i spokoj u matematičkoj preciznosti moralnog zakona.